Ngai ke blai pi haga kerteng ke batiang tam ke jong Tuhan Yesus Kristus. Ani pediang sobhai pi sekani ke jingpusan naga ketian ke jong blai. Ke jingpusan naga ketian ke jong blai ke sengi kan long naga kitab Exodus ke lenong ke balai ke dekat ke bakat way. Henry Moses ula ong hau blai nga long way bangan let syau paro. Bangan ya lamno iki kon Israel negeri Egypt. Hadin bau blai ula yo ya kejing jenjar jong ki kon Israel. Bat kejing lenyar kejing shitam ha kejing long brau hari Egypt. Blai ula sngau ya kejing duai bat kaladai ke por ya ke bau blai ula temu ya ke ban pelat no iki kon Israel. Bat peniru ya ki sangti ban bor ke jeng. Ublay ula jid ya Moses banlong atyar jong na ke benta ke jing pelat ke bakrau. Enrea ba ublay uwan ya ke ban Yesham baru Moses ula ong na ke bakeli ke jing keli. Nga long way bangan let syau paro. Bangan ya lamno iki kon Israel negeri Egypt. Kejubab ke basngau tenat ke bangi yo na ublay. Kalong ublay shim laong o Moses ulong ubriu bestad melong ubriu ubatip melong ubriu ubasyampang melong ubriu ubaklan. Penban kejubab ke jong ublay kalong shisha ngan long lembat me. Bat kani kan long kedak ya me. Pamangahi ngalapha ya me. Anda melaya lamno iki breu jonga negeri Egypt inyo syakri ublay aloru ni ulum. Kani ke jubab ke jong ublay ka ayangi ke jing hikai. Bahaba ublay ujiet yangi. Kamde nagadaw bangilong kibastad. Haba ublay ujiet yangi. Kamde nagadaw bangilong kibaklan. Abo blay ujiet yangi kamde nagadaw pengidan shibun ke jingtep. Lesye ha ke kampertai kita baro kilong ki bakongsan. Re ha ke jing syakri ya ublay. Ke bakongsan kadai ke jingdon ke jong blay. Ke jingdon rengkat ke jong blay ha ke jing ke jong pi. Kan penlong ye pi i atiar uatiar lani ke atiar ke bakrau jong ublay. Tedenek takadaw kumba ublay ujubab yu Moses. Bo Moses wang ngalong way. Ublay wang nganlong lembat me. Kadaw bo Moses ula banle shibun ki kamba. Kamde nakadaw bo udon ya kejingla lani kejing start. Kade nakadaw baga kesangti ke jong ublay kalong ringkat padu. Kadaw bo Moses ula penyelam yu pat ba babun na kejing long brau syagat jaka ke balai luat kadai na kadaw bo blay ula ya lambet ya kalentiyat ke jong padula hikai yu Moses kumno ba unkren pat ke ba unle dena ta kadaw ha kejing ke jengiru ladangi kwa bo blay pendon kam yangi dongin pendam syau at bangin skot huru klam ublay genamla banlong ke jingkerku syaki way kisenran ke jong Jisu kila yo ya ke training haru lais nam tam baru Jisu Kris yang rei genamla ban syakri klam umen sembako enak takadaw u Jisu Kris uang ki bikin apa ke kamera ke bahaneng tar andalapan ko bore ki daw mensim bakoy. Kejingdon ke jong blay na ke benta jongi kade kejingdap ke jong mensim bakoy ha kejingim ke jongi. Balarangi long ki badap do mensim. Compare ke kejing duna ke jongi. Ublay utip kumno ban pendon kam yangi na ke benta ke buram ke jongo. Ay bah kini kesengi kini kektian ke jong blay. Kan hikai yangi ba compare iwan ay, ilong ki ay, ke ay ke kerdan ke bangidon, ladangi pendam syau blay, pangipan ay ke jingdon ke jungo,
ublay utip kumnoban pendon kamengi na kebentaga buram kejo. Doblen kurkui pi hagri kesni baro kawai. Berwat klet ublay uie jepi kumba filong. Amen.